Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak nga minapuutan ang nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni papay sa ospital. Jak na puutan ang naragrag ko di baga nang ikabilak iti kwarta. Jak nga minaisiper ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigregatan ni Manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno la adda aramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Uwen, Mama. Sapay lang kumangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan man niya ti ibaga na kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makaamu, iha. No ako nga anya ngay nga rod. Awan mabalin, anak ko. Agyamanak. Nakarwarak matlangan di pagbaludan. Kamagyanan na. Makaawid ak matlangan di lugar mi. Adon tinagbaliwan na di lugar. Imadon ti balay dito Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito at na di tinaglugan na kachip. At nga tayo nakargrag. Tinasayan. Inayadag ayasidag dito abay ko. Total, pag may saak mat na napasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti madi ti kasto nga ramidag. Jak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawid ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka ko maapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan ta, apo. Pagsidaan ka man iti ba manaw ka? Uy, nagimasan nga, Lola. Awala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na jabag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga negosyo. Ay na, di ka ko mapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika, nagbalbaliw kan. Uwen, Lola. Sorry, no kas niya tinaibagak. Ala, isublik na ito Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit ditibag, kat adda nakitak nga ID dito
Padasag akong takan. Hello? Sino da ito'y? Hello? Si kakatitag nagan iti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Sino da ka di? At ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapidot iti bag mo iti unag ti Jim. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. Lukas ta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragragyo a kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dayja tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang arutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto'y ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. Nga awan namnamag akasukat na. Alakit din barok. Awatamon, basit laban nagdayta. Saanan na? Mas kasapulan nyo dayta. Tanakunayo kat nga ron nga na hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't anagriingan, apo. Parbangon pa'y lang, Walola, tama pa na kiti uma. Agdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa Tamalinli na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Lord. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wan dagiti ka aruba? Wan nga ron, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tanay? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw a dingwan. Ay, unay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak-nak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanak-nak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Day talag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray kumano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat dagitan. Ngam jaklag sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po.
Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dayday nga ti mamay da. Supay mo ti makakardang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na akabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko. Awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang lang. Diyak nga minan ka bala na palabsan ti kastoy amang mangag ka. Kontrakan ka, apaw. Auntie Maida, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, auntie. Na, apay nga yakas na ti panagsasaom kada kami. Auntie, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak Diyak ko man aramidan na ito eh. Ngamdiyak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo ko ma. Isardang yon timang daddada ali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli magkayo. Narabian ka masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, agina ka nga rudan tamang rabitan na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding wanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da, kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan na, Lola? Taamangan no, may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall, apo? Awan bang managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na panagpampanunot ti adda ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbigdot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Maida. Sumardang kayo mga taitan, Maida. Kasimot to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. Nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita-ita, apo. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimaba iti lugan, apo. Ha? Wan nga paiso. Ala,
Urayon tayo no niya tigagara da, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa ya. Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulang ti pagtaangan mi. Awan ang yaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nagkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan kay ita ta nakabangon man ang ti pamilya mi. Kaya't naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kababain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami ti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir. Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm. No, okay lang gan ka. Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan ni tagduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangala kiti kaduam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuwa ka di syudad. Kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensya. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasar ka ba di tiyan? Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tatakal unay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta, Masong. Tasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataom. Kaya naibagada nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga nagbalbaliw ako. Tadjakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Ket awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit, at dalata na itay saan na mamatya nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na naging gaita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at dapat man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang tilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ang ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka muna niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Kakanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas dya iti naglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo?
Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta. Sa bagay, adumat dita ti mabalin na kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masurunak nga road. Tadi damot kaya tagsapul iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti inaldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek idang agsapul iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanwandaan mo na pangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak ka barok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imangibaga kadakwada. Amok nga min akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti dadto mapaya trabador para ijay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan sarrek mo nga trabaho kanyak Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapupukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarom ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan nida tadyak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpayso. Ngam adda sa bali agaladda. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas niya mat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrek ka na kwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta inikat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mutan ng ititadakal ko. Iso sikapa lang, ti pangitalkak ka na kwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta mutan ng iti farm. Sikam ti makamo ka na kitjay. Dakkel ti panagtalakmikan ka. Iswasika ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumatan ti araramidam saan? Wan, sir. Kat ikarik. Tsak to pulos dadailan ti panagtalak yu kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti nga anak ko. Numat nga minada korek tarag amadi nga aramid Apa endak mo.
Sungba-sungbatan, dak. Aywan, pangaasim ka diya ata di mo sarsaritaan ka dagiti karo, bati narami dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadal da pa'y mga rodam ako na, ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da, kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Biyang. Ti tao. Pasensyakan Yana. Matuukan kan nga gururay. Nagbayag kami ngagpulos di kayo mo. Okay lang, sir. Nairuamak mutin ka ni Anika. Nabayag kami na nagkadkadwa iti iti syudad. Isong amo kunti style na. Kadyak mo timpangarop nga dagayam napintas agayam ni Anika. Siguro, iti dayta kinapintas mo at ang nobyom. Ha? Ni, awan pa'y, sir. Oh, kasla jackpot yan. Yan na, friend. Pasensya ka na. Nabayagan na ka nagsuka. Saan mo't, Anika? Apag isulaang? Alan, Anika, Yana. Iturod kayo no sa dino ti papanan nyo. Talaga, Papa? Kunak man no at damot pag nayo ita. Madamdaman tun na jay. O sige, umuna ako ni Jilugan. Urayan kayo langan ni jay. Agyaman nak, Papa. Umay kanya na. Sakbay nga agbaliw ti panunot ni Papa. Anika, nagubing mo't kayam ni Papam. Kan macho pa'y laang sika. Katuan mat, nasapa ngamin anagasawa da Papa kan Mama. Iso na lang, tanasapa anabalo ni Papa. Isu matlagaya makanayon kang agreklamo nga agsusukat ti nobya ti amam. Taubing pa'y mutkayam. Kan ada pa itsura na sika. Awan ngamin pa nagtalik ko kadagiti na palabas anobya ni Papa. Day talaag daw dawat iti kwarta ni Papa ti kukuinda. Lumabalin, jakon kayat ang mga asawa pa'y ni Papa. Nang runa no jak kursunada para kan kuana tay asawaan naman nun. Di mo mo't mabalin alapdan ni Papam nang runa kat ubing pay. Basta, jakon kayat ang mga asawa ni Papa yana. Iso atulungan nakman kiti. Apay, anyat naramidan tayo. Tulungan nak amang bagbagakin ni Papa. Ay na, iraman nakpay laang mo't. Sikan ata si kamot ti anak na. Kababain mo't ano makibiyangak dita. Namin ano kun akin na sarita ni Papa, may papan iti dayta. Ngam kasjay matlat na. Adamot lat ta makadandanon kanyak akadaydate na itirwar. Kutbay ano niya ti kayat ng aramidon, friend. Kat kasano, umay kamat iti balay ita? Wala, sa akto agawid no madamdama. Agis tambayak pa ijay balay yu. Nana Julie, naimbag man, tadiyo na panunot pa iti nakiasawa. Manipod nagsina kayo iti amaniyana. Pamaysak ngamin ti atensyon ko kiniyan agayim mo, Anika. Kan maysa, awanan ti panggap ko nga agayat pa'y iti sabali. Tamangan no ibati na kami malaeng, akas iti inaramid ti amaniyana. Naimbagkit di tanapanunot na pa'y ti mangtad iti sustento ti gayim mo, bayat ti panagaadal na. Kasta ka din, Nana. Ni, nasipngat-mat gaya man. Agawid ako, Nana. Di magasaklaang dito'y balayo. Aywun balasang ko. Sige, tainak pa'y agpakada kiniya na agayim ko, Nana. Gino, kaano nga ikasarnak? Kastoy ta kadilatan iti agnanayon. Makauma mo ti kastoy. Pasensyakan, Luisa. Nga mawan iti panunot ko dayta. Diyak kaya ti mangikalay sa manan. Umdasan kanyak ti kastoy. Sa nabali, tagkoy koyog tamay. Ngamjak kaya ti kastoy.
Saan nga na nakayatay anak ko ang mga sawak manen? Sa pasensya ka, Luisa. Apay ngamin nga iso ti ag desisyon para kan ka. Adamot panunot mo. Mariknak mo't kat. Di na kayat ti anak mo para kan ka. Kasta agmat kan kwa na. No di na kaya, jak mo't kaya. No kasta mo't laeng waswasan ta ti relasyon ta. Nga maapay. Patpatgag ngamin ti anak ko. Kat jak kayat ti agparikot no bilang laeng. Jak kayat ti kasta panagsasaom ken kwa na. No kasta ti kayat mo diwan. Makaumamutlangan ti kasto ya sitwasyon ta. Ilumlambang ta ti panagkuykuyog ta. Tapno saan la maamuan ta anak mo. Agsina ta nga rudan. Tamadlaw mo't lang awan patagkukan ka. Apayan narabyan ka, Anika. Pasensya kan, Papa. Nag-enjoy kami ngamin kiniya na itinapanan mi. Kundi magasak pa'y ngamin ije balay na. Awagan ka pa ngam di mo sungbatan ti awag ko. Nalobatak ngamin, Papa. Makapadahanag ka mo't nukas dya saan ka amakuntak, iha. Papa, nukas jay adidak maawagan. Niya na ti awagan nyo. Awan mo't nga rod kontak ko kenkwana. Sige, taitid ko ti number na kada kayo, Papa. Ada kalagayam dito'y kusina, anak ko. Itay pa'y nga agriring to'y cellphone mo ijay salas. Adtol. Agyaman ak nanang. Di, numero laang mo ti agparparang. Asino nga tada ito'y? Malasong bata mo, tay nakitaan tay lutlutwag. Nanang. Hello? Hello, Yana? Siyak ba ito? Ni Tata Margino nga ama ni Anika. Ay, da kayong matgayam, sir. Ay, pasensya kayon. Ada nga min araramida kitay. Nakadisturbo aksama. Hindi, saan, sir? Apay ka di? Ha? Kwa. Pinagas ko lang ngay nawagan to yung number mo ngayon ti anak ko. Pasensya ka, ha? Okay lang, sir. Masansan nga mi na saan nasungsungbatan ni Anika ti awag ko kenkwana. Lukas di nga kuyog kayo. So nga internet yung number mo kanya. Kasi kakaro ti awagat lukas di ajak makontak ti anak ko. Ha? Kasta ka di, sir? Alang nga diyan, ha? Ituloy mong tira na midam. Sige, bye. Bye, sir. Nanang, imawag ni Anika. Mapantayo ka no iji balayda. Kasangay ti amana ita. Anya, ay nakababain samot anak ko. Alakit din. Inyunay-unay nang ayaban kayo kano. Alangarod. Ay, jak kumaumayon. Si kalata kuman. Alakit din. Tapno adamot ka duwak Alaman laeng. Ay nakababain mo at kapsat. Awan pa'y nabitbit mi kiniya na regalo mi para ka. Di yun panunutan da ita. Agyaman akit di ata nakapasyar kayo dito yung nano mo apagtangal mi kapsat. Nakababain mo't ngamin kini Anika. No paayan mi ti imbitasyon na. Sapay nabayagan nga ibagbaga na apo masyarak mo't ditoy. Takanayon kat nga rod ijay balay no kwa. Agyaman ak taimbilang muna kasla anak ni Anika. Nang runag, nasapaan na ulila iti ina. Agayom da ka nga rod kiniya na nga anak ko. Iso nga imbilang kumatan nga anak ko. Agyaman ak yana, ha? Ta nakadaray kayo iti kasangay ko. Itaak laman na makarit na itiragsak. Sir? Gino kumalatan, yana. Pakawanan na ko ma. Ang agayataksan ken ka. Tsak may ladawan to'y marikriknak. Talagang agayataken kan. Sir, mga no, anya timako na ni Anika no maamuan na daytoy. Pangaasiyo, no anya man ti marikrik nayo. Diyo kuman patuluyan. Yana. Yana, Papa, adak
kayo matgayam dito terasa. Agur-uray nga minan ni Nana Julie Ijeruar. Agawid nan, Papa. Sige. Ta itulod ko idan, anak. Ala, saanan, sir? Nga marabiin niya na. Itulod na kayo ni Papa. Apa yan na. Manungal dawon amadmadlaw ko akaslad da pa kariribo ka, anak. Nanang. Adda ka di parikot mo, anak. Uy, tsak amo. Nonya tirumbang nga aramidak, nanang. Apa yun? Adda ka di problema. Ibagam kanyak atap no matulungan ka. Nanang, agar-aram ngamin kanyak ni Sir Gino. Anya, tay ama ni Ani ka agayom mo? Uwe, nanang. Agayatak matkan kwanan. Anya laang anti ko na anti gayom mo numaamuan na daita. Sapay dinan kayat ang mga asawa ti amana. Panunutom ko maan na imbag ti desisyon mo. Di ka ko maagdardara sutos, anak. Iso nga rod na mariribu ka na, nanang. Jak amo ti panunutan. Kan aramidak. Jakmat kayat ti makibiyang. Ngam jakmat amuno anya ti sawak iti naibagam, anak ko. Papa, ada ka di pa naggusto yung kini Nanay Julie? Ha? Apay mat, iha? Kasano, nabayagan amadmadlaw ko. Di yung maibatan ta cellphone nyo. Manipod ngamin naggapo dito da Nanay Julie kanyana. Kasta kayon, tumanex kayo. Saan ba ta? Tila mapampanunot mo. No saan ani Nanay Julie ti kursunada yo? Asino nga ron? Adda ka di manen sa bali ang nobya yo? Sa bali ang talaga ti madmadlaw ko kada kayo, Papa. Kaslag papaubing kan agpapagwapo kayo. Ha? Ay, tila madlaw mo, anak ko. Papa, please. Numabalin, jak kuman kayat ang mga sawa kayo, pay. Anika. No asino man day ta, di yulat tanggam din ayam amo kanyak. Tadyak matla kayat. Ay, kasano da ito yan? Kasano na maamuan na? Anasingad gayam agayim na tiar-arma kita. No apay mo't ngamin nga isupay tinakarik na ak iti kastoy. Anya ti aramidag. Marikrik nak at nagayana. Adda manen pagpatpatsarmingan ni Papa. Ha? Iso ka di nga inawis nakmanan arimwar? Diyak ngamin kayat tiyag tali na iji balay. Nakas tingad da pa kariribukat. Amumot asikala ang ti pangibagbaga ak iti problema. Diyak amo. Kan no asino ti purpurmaan ni Papa ita. Nalaing nga agilimad ngamin ni Papa. Amo na ngamin adyak kayat ang mga sawa manon. Anika. Tulungan nakman kit di. Sikaman ti mangdamag kin ni Papa. Amangan no ibagana kan kano asino ti ararman na. San abale, taklos kayo mutan iti text. Saan ka di? Kwa. Mabainak mo ta. Jak kayat, Anika. Yana. Sir Gino, pangaasim, di ka kumagpadlaw ka ni Anika. Kunak no demon kayat ti umay dito balay. Jak kayat makadlaw ni Anika, sir. Iso nga uray jak kumakayat. Awan maaramidak. Talaga ka ding awan namnamakan ka. Pangaasim, di na kuman parikatan. Makonsensya ak tunggal aguyog kami ka ni Anika. Jak maibagakan kwa na asyak ti babae nga ararmam. Kayat ko amaamuan no damot lanamnamakan ka. Sir, Gino kumalatan. Awan ka di tinamnamakan ka, Yana. Gino, jak ilibak. Adamot marikliknak para kan ka. Nga mabutangak. Agpaiso. Yana. Agpaiso. Agyaman ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Mat. Gino. Papa, Ah, Yana,
Kaya't asawan day ko'y. Apay nga agin inarakop kayo ando. Anika, iha, umay ka, iha. Kwa, ni Iyana, ti babae nga ay ayatek. Anya, pudno ka di ti kinunan ni Papa, Iyana. Pakawanan na kumaani ka. Jak mo nalapdan ti bagik. Makunkunsan siya akmat ngam awan mat maramitak. Agayata kun kan ni Papam. Unay kamatan Yana. Pinagtaltalkan kapay matngarod agayam ko. Ulbud kayo ado. Anika, mabit lang! Ala, may bayamon Yana. Patsyak ang maawatan na tantumat laing tigayim mo. Nanang, jak mo ting gagara ti kastuan na pasamak. Nagayatak laang mat. Ala, husto na ko. Di ka nagsangit. Aw-aw-atom ko malatan ti kasjay ajar ti kayam mo. Tadi namot nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Ne, at daawag mo anak ko. Ni Gino ti umawawag nanang. Jak pala kaya ta kasarita. Ni Anika ti pampanunutek. Di na kaya ta kasarita nanang. Kaguran akong tigayim ko. Basol ka di ti agayat, nanang. Saan mo apakabasulan ti agayat, anak ko? Ngam kaguran akong tigayim ko, nanang. Mano nga aldawon na kasta ti dyaryo, Papa. Di kayo pa yan sumsumrak iti opisina. Bayan na kumapay lang. Kaya't ko lang ay liwliwag ti parikriknak. Kat, baybay-an nyo nga rudlatan ti bagyo. Kitaan nyo man talangayo. Nagaatidugan dagiti imin ken barbasyo. Kasla kayo lalim makayan iti 10 atawan. Kastoy mo ti kayat mo ama pasamak saan ka di. Di mo kayat nga gragsakak. May samot na di ayana. Kunana nga ay ayatirnak. Ngam di na pa'y matsumbatan ti awag ko kenkwana. Papa. Wala, di na ko manikaskaso iha. May bayan naklatan na kastoy. Ngam pangaasim, di mo kumamat iramraman ni Yana. Amok no kasano ti kinasingadyo nga gayem. Patsyak ang maladingitan mo't dayjay ita, iti kastoy ang mapaspasamak. Siyakon ti mangliklik iti gayem mo. Tadyak kayat na marigatan kayo ngagpadpada, gapo kanyak anak ko. Nay, si kamot gayam balasang ko. Umunag ka Ada ka din niya nana. Wan, balasang ko. Agkulkulong iti silid na. Mano nga aldaw na kastana. Di na paikat kayat timangan. Ha? Umuna iti amin. Siya kunti agkid daw iti dispensa iti kastoy ang mapaspasama. Ngamjak mo't ngamin igam tirik na ti anak ko. Maasyanak mo't kankwana. Ngam anyang arud ngay. Awan mo't maaramitak. Nana Julie, kayat ko kumaama kasarita ni Yana. Sige. Mabiit laang tayabak iti silid na balasang ko. Anika, sorry. Jak inggagara tinapasamak. Pinadas ko mataliklikan ni Papam. Ngam masaksakit anak. Ngam di kang tanag. Ikarigatak, no pa'y nasakit para kanyak. Yana. Iso amawatam kumapay lang no kasto ti jar ko ita. Unay kayo matan. Kun siyan siya andak ngagpadpadakin ni Papa. Wagas yu ka di dayto adwa. Tapno umanugot akon iti relasyon nyo. Ha? Ni, saan, Anika? Jak lang amin kaya tagumura ka kada kami. Ikarigata kaliklikan ni Papam. Nupay narigat kan nasakit para kanyak. Tay ayatagkat nga rudan. No kasta nga rud. Urnosam ti bagyem. Adda papananta. Ay, pasensyakan.
Masaduta ka rumwar, Anika. Awan ka anas ko. Please, rumorta ko ma. Uray mabiit talaang iti papananta. Ne, adata mo titi palayo. O may ka, mapantay iti ayan ni Papa. Kita aman tinararamid mo kini Papa yana. Di na pa yun maasikaso ti bagina. Anika, tanya ka din. Yana. Gino, Anika, anya ti kayat asawan da ito. Apay nga da ni Yana dito. Binaganak ko mamat atap no naayos ko matibagbagay. Nakababain ti kastoy alangak. Pakawanandak ko ma Papa. Yana, gapo kanya. Narigatan kayo ngagpadpada. Diyak lang amin maaklon ididamo. Ngam itatana panak nakakapod no ti panagayat yu iti tunggal maysa. Awan mat siguron ti karbangak amang lapad pa eh. Lokasta, umanogot kan iti relasyon mi kaniyana iha. Uwan, Papa. Ngam saan pa'y ko mga ita Ipapas ko pa'y laang mat ati panagayam mi. Sakbay nga awagak iti mama. Agyamanak Anika iha. agyamanak, Anika. Agpalas kayo, Papa. Taag-date tayo at talo. Intayo man agpasalon tani. Kasla ka labim makutan kan lima kay iti kasta lang ayo anto I love you, Yana. Kuwa. Alan ayana. Ibagamon tirik namkin ni Papa. Di kan agbabain kanya. I love you too, Gino. Ay na, makapakilig kayo.